kimde kim cemaattan çıkkan bolsa anın moynundan İslam'ın jibi çekiliptir degen sözün negizinde musulmanlar cemaatine karşı çıkpayız. Hadis var uşunday. Kimde kim cemaattan çıkkan bolsa anın moynundan İslam'ın jibi çekiliptir. İslam degen janagı beyjik siyahtı deydi da. Ha? Eleseti otkanda. Moynunda beyjik var seniki. Musulman degen şunday degen. Sen musulmanlar cemaattan çıkıp ketsen oşol beyjikin üzülügöndö gep деп атат da. Kim adam musulmanlar cemaattan çıksa anın moyundan İslam'ın jibi çekiliptir degen sözün negizinde musulmanlar cemaatine karşı çıkpayız. Antkeni icma şariat dalillerinden dep eseptelген dalil. Janagı süylem жазбадык icma бар деп. Mına uşun dalili. Antkeni Kur'an-ı Kerim musulmanlardan bardı Kur'an-ı Kerim'de mahluk emes dep aytıp atsa biz mahluk dep aytıp çıkpayız karşı. Biz dağı mahluk emes Kur'an dep aytabız. Antkeni aga karşı çıkkanbız günökör bolabız. Antkeni musulmandan icması var Kur'an-ı Kerim mahluk emes degenge. Antkeni icma şariat dalillerinden dep eseptelgen dalil. Kur'an'dan ayet geldi, peygamberden hadis geldi, anan icma bar dep aytsaң kuda şonday ele küçtөгü dalil. Antkeni ya Kur'an'dan ya hadisten alınat dağı kat'i dalala. Kattu dalat kılgan dalil bu esepte tumartı bir tuğanın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kimde kim cemaattan çıkkan bolsa anın moynundan İslam'ın jibi çekiliptir degen sözünün negizinde musulmanlar cemaatine karşı çıkpayız. Bu ne degen söz? Bu oşol musulmanlar icma kılıp bekitken. Allah Taala'nın sözü mahluk emes dep aytkan etikatta biz alarga karşı çıkpayız. Oşonda öyle jalpı icma bolgon nerselerge musulmanların dininden zarurat bolup bilingen nerseler karşı çıkpayız. Misal üçün arak taram dep aytabız bardığыбыз. Jolutun farz eken aytabız bardığыбыз. Jumanın farz eken aytabız bardığыбыз. Musulmandardın bardığı uşunday dep bilgen nerseni андай emes dep aytkandan korkobuz. Cemaat dese kebirler meçitin cemaatinin jarımı көбүрөгү туура эмес жолдо жүргөн болсо ошолорду кошулуп кетиш керек экен деп түшүнүп калат кээ бирде. Жок андай эмес. Бул жалпы мусулмандар жамааты. Ахли сүннат вал жамааттын жамааты. Анан жамандар чогулуп алып арасында кошулуп калган болсоң анан ошолорду ээрчип кетиш керек деп түшүнбөсөң. Анткени icma şariat dalillerinden dep eseptelген dalil. Анткени icma айтты icma бар деп биз. Peygamber aleyhisselam ümmetin cemaatty karmanuğa ündögön. Oşonduktan köpçülüktün jolun karman kıla. Jana menin ümmetim adaşuğa birikpeyt. Oşonda ele musulmanlar jakşı dep bilgen nerse Allah Taala'nın nazarında da jakşı dep aytkan. Bular Ahmad'da, İbn Majah'da, Abu Davud'da gelgen inşallah sahih hadisler urmatlı bir tuğandar. Andan keyinkisi musulmanlar menen bolgan mamile. Bu öte zarıl mesele bizge. Ayrıca Kırgızstan içinde musulmanlar özleri biri menen biri jakşı emes avalda mamilede. Köçöden görgöndө жыртайып учурашканы менен бирок үйлөрүнө барганда бирин-бири жамандап аткан, антып аткан, минтип аткан. Hikmat kılıp özlörünçe bir neken söylemişti de köçöde жүрүп internette. Bирок жеке сабактарында бекинип алып, ар ким дарынеке деп айтып аткандарын угуп көрүп билип жүрөбүз. Сыртка чыгып сүйлөшкөлө телефон менен бизге жаңырып атат таксырым. Telefon менен сүйлөшкөн таксырым. Жаңыраттын кырыша мененчи. Бирок ачууңарды келтире бербей эле сүйлөшкөндөрдүн бардыгына. Бул ар кандай жаңы адамдар келет да. Пайгамбарыбыз мечитине келип бирөө сийип койгондо ачуусу келген эмес. Бирок ачуусу чыгып келгендер болгон, аларга пайгамбар акырын түшүндүргөн алейхиссалам. Шоның үчүн жаңы келип сүйлөп аткан болсо, мен өзүм тыям. Ошого баарыңар урушуп бербей аларды, макул отургандарым. Жаңы келип, балким бүгүн биринчи жолу келди. Келгендер, деп ызы чыгылып берсек, ошо ойдон кетип калып келбей койбосун.